Polisi niko 10 municipalitatu puruchna lolo ngesde pote duo siara sasini kujo isur kanoda die kunetunga atloda koto ichutarai atumuna kiare lude poni kamun erasi lude poti lokino sakiroto nada Akoko Isepulan lude beito sangornuda ipoeto sokon la polo niko 10 municipalite ndo mamusi perane mamekokota iso akirinyi ibelenga akiria Isepulan isokalin anyene pano jasa pese no count tonya lunesi kokote sa anyene paran ngaluti ayara lo akalo sa tubara kalelo le mutepega tubara ina kanina la maana sa tubara ndo ya kizango epote kwenga ikosi kekia tusomede bila cheta master keys anga ikosi kekia daunta dakari bone kotosi inyaka ida kwa kinai agolo kile jakisi bokyanu arwini kini so boni ko sokoni ko ina pa sada utangi chuni bone be ejetu ngani ko nai no awa ni ko tai no lo maito so era iko abuna le maribo acheda ribo en mamje wamtu bari ko nai bale pedale mari jakisa arwini kini kila pesu iso da monya ni penye ja iso da kinga era ja na pakile so da ibuni ja do ni be friji boni ko ni gwe friji ya do ni so da le mata parle pe kokotere ne sa ko kwara so da kero kinga alla ba so da friji si kere so da na le mata la bala ni luku ja ko do ni wo mi ya re kere ya kete so kawu itami da tene ja si tu e ni so mi le si so le si le mai ba wo na ko da nga so Ajore Grace ngesida itoronit engare none loda municipality obala daebe eja utene loda iwara na ada isoko ni ngesida ina kinidikwa na puta akiro Kanu ido de chamuniti obale bi atumuna kalupo chutiteni aloma kisia ijuju ejaye ngesida kwa na bongo kisia Akoko iborokej karuyare kawu Akoko so sokonalo ilo tutesa akiro neje town council but town council it will take a process akiro one koto lo apolo epote kuina ija ese solo konye mame bora ha pakebe obolo igeti ebo une bakebe bamote twendo idari geti ne baka bobo sangoro oto makesimo itunga lidarte nyo igeti Akoko so akona adakara ngane adakari mesa na kiere adakari sepura adakara kiria biana adakara sigiri Akoko so nyini paradi pika kije konidia Togo erabra dakar ko ni borokere luda poni timu na kaulo na adaro mwayo ngisde potwe chamtu da ebe eraitene abe idodo la tum John Robert ngisde buda chamo bala da ebe emong saro ngisde buda ikopa kingesi Isepulanalu obala da ebe ngisiti kwa nalo stamona e market ogoroba ni na kilo yangu kaune apeka mala sala na kanisa ogoroba bolo da kweli ni kumekanya tikia woje poroto tikia uje baraje poroto moi jo bakala na awe na kitanga la bela mesi na lolo boy ko kama jere Akoko la ndi koko yi ina kidija bela akama ba mu koko yi ajeni ba Akoko ya mama Akoko ni ndio sana ara ka pana para ndumu ja berum ne mamolo mara ja lemu ni boro mama mera bara Akoko ya ngolo para konya sala bara lengu di bore kwa apre be wada ma kana pakare la piu ara do ngare lu ko ma kai sara ya kino wada pa kino kafu no ara ngwa bore ngengo saya wada ngara to ngaka ko ana yo mama tengu ni Isepulan ya John Lukutu Ediope okoto mauria kolumunte doko 10 municipalite ngesida ikeunite obala da ebe ngare none nepe kede luda iwara ngesida kopekwa na ina kintosa kirono da Akoko kama deja tumuna keraida ne wuta edilun anona raiboisho nude masere jaye ukiringo town ngesida ajalakin erasido kwa nanu epukoro o master sikwedio sawa kere Tengo pole tengo ekisilida mametere kina kadjaka naro sikita ilu emasejaye open mama aje na kisilo kole to soma ambir balare jula kina kisilo kwa naride jokati emasidu engulu ejaye o corridor mamele podo kranda kamun wanu de naride joko na tumda kamulu kamun kada jaye wo mi jebe aroro je kisila be ni tete ne be kisila do ngidini atumuna kada ishana kino be daso mamuti atumuna ne pera ikamun kada jaye tebre kadi ngola kamun kada jaye the end of the day be do ngola bongu na ni na ko nyora ton le da kidinyo ejaye
Kanuka TV East Martinopolot, Kokumi Municipality, Kumi District.